Abusia ha attention TV so we kwaba de embaso na make house say what joining now we been joining our friend Attention TV is on Facebook and on YouTube as Attention TV Church. Okopie mu o ye faith na yekese ho ana brewana na brewatia ohonu na no woni awogu en so kwa eya amamre ene amane kakra e wo ho ni na ne se wo be subscribe na wa share no like no wa sanso a comment owie ni na bia na ende kire se wo pese di video tuma na wo de wonsa ka bidia wa first person na wonsa be ka bidia na we me notification bell no so e de ama simple ye we sini kopie mu e wo Facebook enso ya Attention Tvgh ho ana brothers and sisters wo dem so e wo nim se kwala de kom dem ayenta embago so we de babago nina ene se obe follow ama me no wa like no wa comment no wa sanso a share e de apem so no so me notification bell na de bibia ekoto ye Facebook wall page ne so a onso wonsa akembe mensa aka Pastor Paul A4 e wo dem ha me no ebetwin command Canadian kaya ye husband and wife ye combination of kaya se ai ene we saka no ha ye say ene topic and dey pono so any ministry e kam yakore say ye ministry a yana anotofo no so ministry ye wo David Fenn Ministries ye wo PhD Ministries e obebre enso ene ye hwe asofofo no one side ye bisa say what are the significance ye can say obi at ministry then the womb what's the important to say ye tia so kwa ye the ministry e kan the God's revelation ministry no e dey and as the ministry no ne trust ye kra no ene say eno ana ne Pastor Paul A4 ye betwetwe hom koma menka o say University Foundation ana asoma snam de jumide ebe somo Attention TV so bra me no kase University adnani ekopie mu ewo prison ba ko ewo Ghana memu hase ya oya ye de ama condemn prisons for natural senye meat pie cheketwa any who drinks ne ho show ese wodi wie no so do meat pie twa otimi no drink o peso no wa fancy o na odi eguso ese nyama boa ye de ai menka se University kwa na ye na so bia wa wodi birthday ana peso ya ye de bia man krofo bi no na pese University ebe ka ho no ni na University eye collabo ebi sa so pese so University asene e fa na eye de a wo ye so the number is 054-830-2985 yenko ni any Pastor Paul A4 enko twetwe papa mama kwaba na mami dise bia yebo already adom bia boko nse na ke ye combination se ke ntafo nso me kala no wo kala ni e wo matira na efe pa amina minya kamiye be mana me jise nyame so anya usanti yamfa ne sa abale say e kasi ministry anything you say was ministry craft me da ahwefo ne etiefu inasi nyame shira on setambia ogosu ahwe amen na sof penin so nyame shira no bebia obi a ye ka ministry a oba nyamsumu in ministry a bibia wo tiniomani na na ya ka bom na ya yen baako in ministry no so oba ministry a nyomtofo nyame asem preaching bibia ka ho na ebom baako na ya to ne din sa say ministry yeah but also a campaign you you were him ministries okay you were in the ministries na be one of to you so ka so over that na mo sesam de na nya de oma wato gospel ni na no edwuma wo ya amanyame wotie enyumtofo no bebre ya wonwuma wato ina wo pick wo nyame asem bible no wo hwa so wagina bible no so na wo de to nwuma no enyumto no esesan kofo esesanipa change nipa finiti bia dada omo abati bia fufuru mu en aso nso no preaching nso esesanipa change nipa finiti bia dada mu abati bia fufuru edim puntu ede brewrade asafo de brewrade patwati ase nti obisan enwomto side a enwomto no esesanipa enwombia na ewo asase so no sunsum wechi sunsum di echi oto gospel na oto no
sunsum di echi oto odo ho nnwom na oto no sunsum di echi oto wiase nnwom ana se nnwom bia ye wiase nnwom ate ase nnwom bia yate wiase na ye boy but nnwom bi o ma abawom utia emama wankasa usunsum no ekoso nnwom so bi o ma oto kra ma mo yo dwamanfo bacho ate ase na ye won nnwom bi so o ma oto a nyansa ewom a utumi betie nnwom na wie no na wenye nyansa won nnwom na oto yi nemu nti ye won nnwom bia no esese nipa ansesa amaye nipa pa ebesesa wan sew ate ase nti in gospel na ye ka no yamfa no ho because ho asem na ye ka gospel sam na ye ka no woto nyamendwom no na asese nipa abrabo asese nipa su asese nipa ne ye nipa kasa preaching so the same thing nso ete nti sofo gina ho preach bible say asam na wie yi na ne se obedo awurade yankopon na wadi ne mraso but what I say nti ye ka ministry a ye dan ne omani na waka bo aso ye bi wo ho a omuni ministry ne eka omudin ho ene de enye obia se chenchena se for ministries eto ho so mema so asola meda no ye Holy Divine Rescue Chapel na chapel asole ana okay what you say chapel ya asole what you say nti obi so pafa ministry no ahye ho ni na ya adeko ni na obakom ni na no eye gina isi ba kope but mama kire ne se obi omu a church registration okay ena bia o church na wo mpai efa ho no din a awurade de ma wonen na ministry ka ho ntene wontumi yi ministry no emfi ho na wonfa adefofo nte wo se wo di ministry no etoso ba se ka se ministry a wo abose preaching no to bia ewo no eya djuma potin bempa na omudi a like say obi so ya ka say o say ka e ba ndom to ni dia nka e ba ko pe yeah ya nyum na na ye to na so ti a wo kire mu no pa che say so for ko no gina ko pe so preaching na so e ka ministries say so for no mama kire ne say nyum tuni oto nyum na o ya ne yam djuma oto nyum gospel amerade o dalete nkofo ema nkofo ehu yame enti na o gina oto nyum no so for nso o gina ho preaching nso o preach a direct nkofo amerade ntini na ya adwuma baako bato ate ase nyame de nnwom to acha de dum obi no de nsampaka dum acha de no so dum obi nti obi oto nnwom oto gospel merade no oboa nyame adwuma ma epagya o hye nyame ahindi moma obi o kan nyame asem o hye nyame ahindi moma nti wo nyina wo nipa baako yem bia ni ba won chini se obi so wa e bia ministries na any denti na so ko mo ho pan so bia no the ministries bia to me so me de most at times me kan ya mehu na mehu so ne metumi edi ho adanse me hu e de me mpese me ko ho cause me hu nti me de ni a me hu a ni a mete no mpani bebre no asofo bebre bi o ma ma me other pastors ma me nkofo bi kra tumi de tuo nim se bo church no home pie message a obenya no afa na so din ho no ka kire no okay what you say yeah enti no menim ni a ode ne pe ode ko register na so se ma fa da din we ana ma fa da din we me de menim obi a me ni aminim ne de obo home pie din a obenya no no akọ register but honest obi an register dia na erade na dum register let's just say utimi kwa say wo ko register wa so no obi a register yeah ensa nya wan ko na yame na okasa wow yeah ntna so we do so ana uchi ndisa biji dipa ade ma ne basa so le do so ne yina ye ntumi nkwa so ba kuma yi ensa yesu asuafo na so obi an na adwuma
we nso ni na no ebom baako ena ya asofo na yante ye ho ase but yete ye ho ase ne ehun se adwuma no ye nyina no obi adwuma ne ya me hu masters 2 a wo adwuma se masters 2 mpo wo adwuma baako ye panin ase baako ate ase ahanti no ye hwa asofo nyina nipa baako ne ye adwuma edima no nti emfa ho se oben ye din wei ana oben ye din wei sofo bia ye sofo oko oba ha aha idin abati sofo na obobo sofo ni din sofo na odin wo ho bat idin na ira friend sofo aso bi nso abakọ no so obati sofo en se asofo din no abaye din a Kristo di abacha yen odi abadom yen nti yen na ye adwuma no baako ama nipa baako ati ase but entum man se me ma solidin ana sola ya mede me ato anu no obi nso enye saa din no saa enye yi pacho ati ase aha enye yi saa ense yen na kra no esoro bia na ni din esoro da wode wo me nso esoro da wode wo me papa nso esoro da wode wo no nti wo ye dan a yen na no ye ntum ye din baako pacho ati ase aha sanity se na wokan na ni na akoye se ni na bia ye bia akoye yeah aka me akoye se Ghana ha no se no ana Christopher na ye bia se ha se no e Christopher so fo nya so won ye nkwa so fo nka mama kan se ye ka se ministry ade ba ko dia yanti ase wo fom ebinum sorry se me kasa ebinum ne yanti ase e wo fom ena number 2 pasamen kumia no atena awura nyamefie ate ase na yen na ya behwe a esuro bia ma Yankopon tumi de ne ye adoma acha de na eguma horo obi okoba bia we hu se wosofo ye odifo but wo bedu babi no we hu se odifo nso obabi ate ase aha yen na me ntumi nkasa man kom ya perfect nteta mbia me ncheche me de ma nyamemba ne se ma wusua no obi nimo sew ntima ntry se oba force se ba yem obi ate wase dabi ma nyame de beto akoma so se na ka kire hen wo ka wawie ma nyame hwehwe se ye ne man ye wadwen se obeso nipa ni baten na ye ne ye adwen se ye beso nipa bi ani pa cha wate ase aha na from day one no nipa na ye dinechi na oya Christ no ma obaye bia no bono funinti obono funinti wanjina ntum ade ase aha nti adwuma we ya ye no obi na mbabi we bewuram obi ye adwuma foforo we bewuram yin na ya fra ye ho dan asofo mimi ntum njaji aje atemuda wate ase aha nti na Bible say obetuo bia ka dem obia ninjuma etie nti mime adwuma meye no e osa ma adwen koso na me ye adwuma na me ye yie da temu ta me ne beso me hu sa me ko nimfa na me ko bengu nti se obisa me a asofo no yese ekro ne yenye banti ase no don e wo fam. My last question, like I'm here for say asawo for no what can say biakoye and so comfort sesa ba yesu mu no asemo njenu ntu asofofo bi no enjenu ntu pacho biasam ne no suma me ne biasam ne no comfort ba no odini comfort juma your friend na agrada it's about evangelist mama part awo na so da enche bia no obebie na so we dankese chenche e wa Ghana na hase no e ka me kwesa sofofo bi nimu no e da so bonichi mami dia nensesa ye kan nsesa ne he yentias se ofi posum nyamam aba Kristo o ma me betumi aye konfo o papa betumi aye ninsini o betumi asesa bakase wajai nyame betumi afraw but ye wade particular bi wo ho a ebusua ne ya ana se nkofo na wote wo maame na wo papa no omo ya nyamichi ate ase wo bewura Kristo mu na wo so asesa na wo hya asesa wo di sa adwuma na
on sesan ye Juma be na brand ye wo se wasesa Bible ka asem bi se dua na aba no na odi behu dua kora da dua no eye fine Bible si Paul ka se mehwe Kristo suam te mo so mo ye den mo hwe me suam nti wo betuma wo ba no aka cha wo ba ne se anhwe ma me agrada no suam asem bisa oh me bisa o question me mati ase ba me so me bisa question say sisi aya wo mu asem ze na me so me bisa wo betuma aka cha wo ba se agrada abobra papa wa konenim nti wo ba me ba ma wo a wo ba sha sa abobra no hwema mi na sua no betuma aka sa asa me we wo ba wo oh ma se ani me we ma me ka cho ne se no kra ya ba kope nipa bia wo ka no kra obi ampa wase ma me no onse sai true ne kasa mu wase san ye nkofo bi wo ho a wo ye mpenifu mana na oba adwuma oya kwada akra mana na oba adwuma ni mu nti se wasesa obi mfi abosumfie sisia se mesi aso dan ti me kwate asole no so for training na hwan no training no aya mpasa ya metumi ye nsanchene obetumi wa mana just seconds odna ye adwuma soronko yete ase ye doubt me doubt but ye wonioma bi a sesie na nkase ginemu a in fact we yansesa but what ase and I'm from kwachi aha that's so dey me das ever so me attention TV so for Pastor Paul Afo and I know action come out the family ministry ho and the fancy for no Katrina no the bro for no men doubt and no aha and I did me dey no e see me dey any accuracy because I said that don't call me editor any me cameraman odijo na me Asia winina yakao bye bye